Paul Rusesabagina ndetse na Sankara bahawe imbabazi na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda, Perezida Paul Kagame. Paul Rusesabagina na Nsabimana Callixte uzwi nka Sankara bari bafunzwe kubera ibyaha by'iterabwoba. Bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika nyuma yo kwandika bazisaba. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisitiri w'Ubutabera rivuga ko imbabazi basabye zemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatanu, tariki ya 24 Werurwe 2023. Barekuwe nyuma yo gusesengura amabaruwa banditse basaba imbabazi. Rusesabagina na Nsabimana Callixte uzwi nka Sankara barekuranywe n'abandi bantu 18 bari barakatiwe muri dosiye imwe. Minisiteri y'Ubutabera kandi yatangaje ko hari abandi bantu barekuwe basaga 358 ku mbabazi za Perezida. Abahawe imbabazi za Perezida basabwa kwitwararika kuko mu gihe bakoze ikindi cyaha, igihano bari bararekuriwe batarangije gishobora guherwaho bahabwa ibindi bihano. Paul Rusesabagina yari yarahamijwe gufungwa imyaka 25 naho Sankara akatirwa imyaka 15 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba byakozwe n'umutwe wa MRCD FRN bari bayoboye, wagabye ibitero bitandukanye mu burengerazuba bw'amajyepfo y'u Rwanda bigahitana ubuzima bw'abaturage ndetse bikangiza n'ibikorwa bitari bike. Iyi ni Bwakeye TV News. Ngushimira muramaze gukora subscribe, ariko nshishikariza nawe utarayikora ngira ni nyamuneka uyikore kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye Bwakeye TV News ikugezaho umunsi ku munsi. Ciao.